Dobrodošli, dragi moji. Danas spremam sočan svinjski vrat. Meso je mekano i puno ukusa. Savršeno se slaže uz nežan pire. Ukupno je potrebno 1 kg svinjskog vrata. Meso izlupati čekićem i sa jedne i sa druge strane kako bi omekšalo. A najbolje je da ih prekrijete kesom kako meso ne bi prskalo po kuhinji. Svaki komad mesa lagano premazati uljem. Sipati malo ulja u tiganj i dobro ga zagrejati na jačoj temperaturi. Dok se ulje zagreva, u tanjir sipati malo brašna, pa svaki komad mesa uvaljati sa obe strane. Kada se ulje dobro zagreje, staviti meso i peći sa jedne i sa druge strane dok lepo ne porumeni. U međuvremenu pripremiti bujon, ako imate domaći još bolje. Ako nemate, u oko 200 ml vrele vode dodati malo kocke za supu i promešati dok se ne rastopi. Kada je meso pečeno, dodati pripremljeni bujon, smanjiti temperaturu na srednju, poklopiti i krčkati uz povremeno kretanje mesa. Za to vreme iscediti sok od pola manjeg limuna. Dok se meso krčka i nakon što se već okrenulo, dodati začine po ukusu, biber, beli luk, možete u granulama ili svež, i so. Sve lepo promešati da se ukusi sjedine. Kada se meso već lepo ukrčka i skoro bude gotovo, pred sam kraj dodajte sok od limuna. Ostavite još par minuta da sve zajedno provri i upije ukuse. Dragi moji, ručak je gotov i sada možete da ga pospete svežim peršunom. Novima želim srdačnu dobrodošlicu. Ako vam se dopao ovaj recept, zapratite kanal Čarobna varjača. Hvala vam što ste bili sa mnom, puno pozdrava do sljedećeg recepta od Čarobne varjače.